Kama unatafuta ajira na kwenye profile yako umeandika I'm looking for customer service role ama I'm looking for sales representative role, tunasema hapo unakuwa umejifunga kwenye title moja. Usiandike kabisa kwenye profile yako hiyo. Nitakupa sababu. Kwa sababu kuna kazi nyingine ambazo na different title ambazo zinafanana kabisa, ambazo unaweza kuzifanya. Mfano, kama mtu unatafuta customer service role, kuna title nyingine mfano zinaitwa labda support specialist. Hizo zote zinatakiwa ni mtu ambaye anaweza kufanya customer service role, anaweza kufanya hizo kazi. Support specialist, mwingine anaweza kuwa labda ni product coordinator. Zote hizo ni kazi ambazo zinahitaji ujuzi, kwa mfano communication skills, unajua kuzungumza vizuri, zinahitaji problem solving skills na relationship building. Hizo zote ni skills ambazo zinahitajika katika kazi hizo. Sasa ukijifunga tu kwamba I'm looking for customer service role, maana yake unakuwa umejifunga kwenye title moja, au I'm looking for sales representative role, unakuwa umejifunga kwenye sehemu moja. Kwa hiyo tunasema kama unatafuta ajira, usiandike kwenye profile kabisa I'm looking for specific role. No, ondoa. Kwa sababu kuna ujuzi mwingine au kuna kazi nyingine ambazo zina title tofauti kabisa ambazo wewe unaweza kuzifanya kulingana na ujuzi wako huo wa customer service role ama wa sales representative. Asante sana, na huo ndo msosi wetu wa leo. Endelea kufollow page zetu kwa tips and tricks mbalimbali.